lo mkhuba ukuthi kuthatha ama-page ikakhulukazi kwabantu asebedumile, ama-celebrity, into engafuni ukuphela. uMthandeni Manqele usebeke ukuthi ipheji lami la Mthandeni SK litshontshiwe bafowethu, ngithwala ngapha kwamanje. Siyakhumbula ukuthi kumthathe almost a year uMthandeni ukuthi abuyisele la page, sekuphinde futhi kwamehlela lokho. So Nocevuzile naye umuntu okamuva obe nenkinga yepheji lakhe, usivulele isha. Nabanye-ke abangabiki abangabaculi bakuthola nje kuyi-challenge lokho. Nokhuzani mabeya overseas bathola ama-challenge abantu befuna ukungena kuma-page wabo ngoba bayazi ukuthi i-network isuke ingadonsi ngale kalula. Ama-SMS asuke ezoreceive-eka ngapha eSouth Africa kuphela. So lento iyaxanga mpela, isithanda ukuba inkinga because akusebenzeki kahle. Uma uthi uyazama ngapha, uzama ukuphosta umsebenzi wakho, okuningi kusuke kungale, and ama-page asiyabaholela abantu abanjengoMthandeni, abenzela imali. Kunezinto eyi-serious ey'laphana abayigcinile, amavidiyo, amaphosti, ukuripotela abalandeli ukuthi uzobe performa kuphi. Nomuntu nje ufuna ukurefer something uyakhona ukubuyela u-check ukuthi konje on this day waphosta wathini uMthandeni. Sithanda lento ukuba inkinga-ke manje, sithanda ukuba serious ngempela. Nama-YouTube channel nawo asephelile bewathatha bewantshontsha. So asazi ukuthi into ezosolveka kanjani le, because isihlava esibi esibhedayo nje esingasazi ukuthi basenzelani abantu abajwayele ukwenza lezi zinto, abantu bamanye amazwe, because abala noma bengakwenza ngiyagcina libuyile kodwa lelo page. Most of the time kusuka abantu abakwamanye amazwe bakusendela i-message or email bethi click kuleyo link leyo, ungene uloge in, inento esuke nivumelana ngayo bethi mhlawumbe bafuna ukuqasha ubenzele promotion, kanti bona bayazi kuleyo link leyo inenkinga. If ungena kuyo izihayidile, ine-trojan. So manje iyo-ke ingozi leyo, isuke ine-virus bese bekwazi ukuthola information ukuthi lokho awuthini, because nakuba isuke ilokho kwi-system yakho ukuthi mawubhala i-keylogger lapha naye kuyabhaleka esadini lakho ukuthi okay ama-login details wakhe imaphi, ebese kuba lula ukuthi betshotsheke ipheji lakho, kwalula kanjalo. So lokho bakwenza kalula if i-email yakho vele owangena ngayo or i-number yakho ithola ukuthi i-cellphone number, kuba lula kanjalo isheshe injani ihambe. So yizo-ke iy'nkinga eziba khona-ke lezo-ke enginethemba lokuthi into enjengalezi nje zithi kuncipha kancane because ziyamosha. Thina singelutho-ke singabantu abageneral abanomali sesiphelile. Ushintsha uFacebook sekuphume lona, ungena lona uthi uregister lo, so nje kuyaphithizela. So sisekakeni, sisenjena mpela, sathi sophephelaphi. Asithembe ukuthi umfowabo Manqele uzokwazi ukuthi ipheji lakhe libuye, kodwa bese lilahle kwesibili ama-chances ukuthi-ke manje sekuzoba nzima kakhulu ukuthi aphinde recover, because isikhathi recover bese bekuyona ndlela ukuthi aligcine siseke. Maliphinde futhi lihamba-ke sekungenzeka ukuthi this time lihambe for good, okungaba into embi ukuthi ama-followers amangaka more than 1 million abasebenzela kanzima kangaka ewakhande wamaketha over the years. Lela page phela uMthandeni waqala ukuphosta ngala, I believe ngabo 2013 qala ukumazi bese livele ikhona ukuthi umsebenzi ongaka usungahamba nje just nje few, uyabona nje within a day sekuthi umsebenzi wakho wonke uhambile. So iyo into eyinkinga leyo. Isalahle bekuyilokho nje besinibekela khona. Siyabonga.